Francuzi slave praznik rada istorijskim demonstracijama najmasovnijim ikada, odbijaju da prihvate Macronovu penzionu reformu kojom ih tera da se penzionišu u 64 godine. Do žestokih sukoba između demonstranata i policije došlo je u ponedeljak popodne u Parizu. Veoma napeto je bilo u bulevaru Voltaire kod metroa Charon kao i na trgu Léon Blum. Lomljeni su izlozi, a na meti je najčešće ono što je najradikalniji smatraju simbolima liberalnog kapitalizma, kao što su vitrine banaka, osiguravajućih društava ili restorana brze hrane. Nerede predvode crni blokovi među kojima su neki članovi došli i iz inostranstva. Demonstranti pale i barikade, a policiju gađaju kamenjem i vatrometom. Jedan policajac je u Parizu povređen bačenim molotovljevim koktelom i kolege su mu pritekle u pomoć. Policija uzvraća palicama i dimnim bombama. Nereda je bilo i u Lyonu, Nantu, Renu. U Marselju demonstranti su upali u hotel Intercontinental.